umunsi bafungura cano narabakurikiye nyine ndabyumva, ariko burya nsanga nta hantu Imana itakura umuntu. Burya ndajya bavuga ngo itangiriro nta kibazo, gutangira nabi nta kibazo, ariko ugasoza neza. Buriya batangiriye mu bibi, muri ibyo byaha byose bakoze, ariko iherezo ryabo nonaha ni ryiza. So urumva ibyo byaha byose babayemo batubwiye, ariko ubu ngubu murabona ko ari abagabo basa neza, murasa neza rwose kabisa. So rero nubwo buryo nabamenyemo. ni ukuvuga ngo baba bamenye uwo munsi bavuga gutyo, umenya ko kumbe abagabo nakajya mbabona nyine. Urumva igihe bakijwe ntabwo aricyo gihe batangiye ubuhamya, batanze ubuhamya bafunguye cano zabo, mpita mbimenya. wasanzwe wazi ko ari abakirisitu? Ego komana cyane. Yes, muraho abari kure n'abari hafi, abadukurikiye mu mpande zine z'isi, turabasuhuje muri Imana abane namwe. Hano dufite abatumirwa batandukanye, kubabona byari bisa n'ibigoye, ariko reka batwibwire mbere ko twinjira mu kiganiro. Akadutangire n'uri buryo aze kutwibwira, akurikizeho n'abandi. Murakoze cyane. Nitwa Mukirano Siporo, aha niyo mazina yanjye. Yes. Murakoze cyane, amazina yanjye ni Mutoniwase Elizabeth. Sawa, murakoze. Nitwa Mandela Minyati Patrick. Murakoze cyane. Okay, ndakeka abadukurikiye baraza kubamenya. Sibyo ko mwivuze, ariko kuko siko abantu badabivuga. Umuco wacu umuntu azayivuga, abe no gutokwivuga yikomoka, ariko avuga ati ntuye aha, ndi umupapa cyangwa se ndi umumama. Mwebwe iyo status yanyu niyo ngiyo nuko ikoze. Twari kuzivuga navyo. Yes, twagize ngo namazina washatse ko tuvuga. Ndi umupapa, tuye mu karere ka Kasarani. Mfite abana batatu. Wow. Yes. Nitwa Papa Dailan. Yes. Papa Dailan. Nanje ndi umumama, mfite abana babiri. Ndi mama Bill Graham. Okay. Murakoze. Ndi umugabo wubatse, mfite abana batanu. Mfite abana batanu. Niyo musaza muri aba bose. Hanyuma tuye mu karere ka Kasarani. Murakoze. Murakoze cyane. Turishimye cyane ku bwanyu kugira ngo tuze kuganira, ariko reka mbwira abadukurikiye yuko kino kiganiro kiribuze guca ku ma TV 3 y'aba bagabo uko mubabona bose. Kuriyaga nawe y'aba bantu batumirwa bacu bari imbere yacu. Muraza gukurikirana kimwe kuri Mukiranutsi and Yvonne Family TV, na Mandela and Nyabizunga Family TV, ndetse na Elizabeth Official. Yes. Abantu baze kubakandiraho, sibyo se? Baduhe na Baze like, kubakandiraho, bazabyita ngo ni subscribe, Cyangwa se sabone. sabone mu Gifaransa. Yego. Sabone. Mu Gifaransa ni sabone, mu Cyongereza ni subscribe. Bakandi na share. Mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda sinzi ko zavuga karaka. Iranzoge bayita gute? mu Kinyarwanda ni nk'inyundo. Baze gukanda ku nyundo. Okay, turabigereje. Kandi turabishimiye kubera ko nje ubwanje muri inshuti zanje. Ndagira ngo tuze kuganira hejuru gatoya. Teme mfite wenda dushobora kukuta hirya no hino, ariko turavuga hejuru yo gukizwa. Ariko tutaragera aho ngaho, ndagira ngo murambu buhamya gatoya. Nubwo hari ubwo twagiye twumva bugiye butandukana ku ma TV yanyu, ariko ndagira ngo mumpeze synthèse y'ukuntu bukeya gusa ukuntu ahantu mwafatiwe kugira ngo mukizwe. Ko ndatekereza ko bamwe nari mbazi mbere yo kumukizwa, nanize uko mumeze, turaziranye cyane. Reka dutangire kuri Mukiranutsi aze kutubwira bukeya synthèse y'agakiza kiwe. Murakoze. Ubuhamya bwanje ni burebure,
kandi twagiye tubuvuga ku macana atandukanye, yego ariko ikiriho kinezeza ni uko ndiko mvuga ubuhamya abo twari tubana bahari, yego cyane cyane nkawe munyamakuru uri umuhamya y'ibyo nza mvuga, kuko twarabanye imyaka myinshi mu gihugu cyacu cya Kongo aho bita Ibuvira. yes Ubuhamya bwanje ni bwa bundi urabuzi, gusa nukomeza kubusangiza abandi. Twari abapagani bazwi, apana babandi bagukeka, kuko twakomeje kubivuga. Twanywaga inzoga zitandukanye uburyo bwose, amataba atandukanye, bimogi n'ibindi. Ari igitabi kimwe iki nari ntarakivuga mu buhamya, kinini sinzi baza bakita ngo Marlboro. Urakibona kinini? ako keza gisa nkiza kiri mu mwogwa n'abakiri. Nico icyo nakimwoye igihe gitoya, nacyo narakimwoye. Uriya ntigihenda Kirahenda ariko twakaza tukibona, ya bwagaza buboneka. Hanyuma rero tuba muri ubwo buzima bw'inzoga n'ayo matabi n'ibiyobyabwenge, tubikorana n'abandi bagabo b'abakongomani twabanaga. Icyo gihe twabaga ku ishuri twese, twari tutarubaka ariko bamwe barubatse muri bo, ariko Imana iza kudufasha mu by'ukuri tuza kubivamo. Ubu rero ndibuka n'umunsi nagwamagaye ko nakijijwe, nanashatse mfite umwana warazanze ko nakijijwe, ndavyibuka ko nahakanye kabisa. ya ariko reka nongere mbabwire ko twakijijwe, twamenye Yesu Kristo. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Heza Mandela nawe muzi ari umupagani kabisa. Mandela nawe muzi atarakizwa neza, ariko nyuma twaje kubona nanga muri Kenya yarakijijwe. Ndagira nawe duheze senteze bukeya by'ukuntu mwakira agakiza. ya twarakijijwe, twabanje kuja mu byango uko wabivuze, kandi by'ukuri twabaye bapagani. Twaciye mu buzima bwinshi bw'ubupagani, inzoga twarazinyoye, amatabi, urumogi, ahantu henshi hatandukanye. Abo twasangiye baracahari, kandi ntabwo twigeze tumwera mu rwihisho byenda ngo tube twagira isoni zo kubivuga hagaragara, kuko twamwereye hagaragara. Abo twasangiye bose twamweraga ku misozi mu tubari, kandi twiza cyane, turi ahantu hagaragara. Gusa wa umunyamakuru, iyo tubivuga bucya abantu benshi bari mu gutekereza ko ari ubucuruzi. Dutanga buno buhamya kugira ngo bugire uwo bwakiza, kuko cyane cyane abo twasangiye benshi baracahari, kandi abenshi turacaganira baracamwa benshi pe. Ari ibiyobyabwenge, urumogi baracarumwa, inzoga baracazimwa. Rero iyo duhagaze, kandi abenshi tukituranye, murabizi ko abantu bagiye baba ahantu hatandukanye, isi yagiye itandukanya abantu. Iyo dutanga rero buno buhamya ni ukugira ngo bugere naho tutaragera, aho abo twasangiye bari, kugira ngo barebe ko ari cyo bafasha. Inzoga twarazimwoye, itabi twararimwoye, urumogi twararumwoye, twagiye mu bintu byinshi, twageze mu bafumu, kandi ibyo byose twabitewe n'irari ry'ubupagani. cyane narahageze, apana ituru imwe zibiri narahageze. Ibi bibaza bavuga by'uburozi by'ibiki, twarahageze twicaranye nabo ku meza, ba nyiri uburozi babikora ku mugaragaro, apana babikora mu bwisho. Apana ibi ngibi mu kuvuga no duheko. Apana duheko. Ibo barabihamagara bikaza ukabibona imbere y'amaso yawe, bagakora ibintu ubibona, ama esprit yabo kayabona, kandi bakora ibintu biri reyere by'ukuri bigaragarira amaso y'abanyamubiri. Hanyuma twaje gukizwa, twaje kugira Imana iraduhamagara, turabavuga ubutumwa, kandi twizera ico twamenye, turabwishikamije, tugifashe n'amaboko yombi, tidufite kuzakirekura. Akoze cyane. Yego. Uribuka hari umunsi umwe wibuka wenda wigeze kuja muri ibyo bintu wumva ko no gupfa wapfa byakugeza no mu rupfu, wenda tuvuge nimba ari inzoga ushaka kuzinywa ukagera ahantu kumva noneho neza urapfuye, wibye umutima ko uganira n'umutima uravuga ati noneho ndapfuye ahangaha sinkikuye? Kenshi
ndibuka igihe kimwe hari mu kwezi gutya buja kurangira mu kwa cenda nari ahantu hitwa Iseberi narabutanze mu buhamya abantu bazakunda kudukurikirana nigeze kuja kwakira umuvandimwe wari ubohowe araza nja kumugurira inzoga tunywa inzoga nyinshi cyane iyo bitagaho na kanyanga uwo munsi ndibuka ko naguze agatoto k'amashupa 7 5 litre y'akanyanga ya tugaterekaho turamwa noneho inza gutaha mu gicuku inza gusitara ngiye kugera ku biraro sitaye ndagwa ariko sinabimenya ko naguye ngira aho naryamye imvura iransanga inyagirira hasi nasinziriye nta makuru nzi naje kwicura amasaha agiye ya mu gitondo nabwo nza kwicura ari uko ya naraharaye imvura iranyagira imivi nca hejuru nta makuru namenye naje kumenya ubwenge ari uko imfizi yacu yivugiye hejuru yanje noneho nikange mbona kureba amahuzu nari nambaye yose yarobye za kwiyitegereza jenyine mbona bya bintu imivu yatwaraga by'inyanda ubucafu biri ku mahuzu ndasa nk'uwabigomeye numvaga ndi muri danger y'urupfu ibyo kuri iyo niturimo naho kubasinziho ni kenshi amacupa gukubitana amacupa mu kabari ingaruka nyinshi ziba mu muturage cyane sinabivuga rimwe mbirangiza kuko namwe imyaka 10 reka bampere mukiranutse mikoro naho Isabella tumutegana nanje ubuhanyanje nawe nihagera aho tumubaza nawe turaza kumu mukirandagira nkubaze gatoya yego muri ibyo bihe byose waciyemo hari umunsi umwe wigeze ukora ikintu uravuga ati none ikintu nkoze nanjye sinigeze ngitekereza mu buzima cyangwa kuko ndibuka ko igihe wabaga hariya ntabwo urebye n'ukuntu wari umeze ntabwo abanyamurenge mwajanaga cyane wajanaga n'abari bene wacu b'abanyamoko b'Uvira n'abandi ngiye ko ndabyibuka neza hari ikintu wigeze ukora ukavuga ati noneho aha sindikira umunyamurenge urakoze cyane ibibazo cyiza ahubwo sinari nzi ko ndi umunyamurenge kubera ibikorwa twakoraga n'ikinyamurenge ntacyo twari tuzi abantu bari batuzi cyane cyane wowe urabizi n'ikinyamurenge uzi ko tubimenye ejo bundi twubatse cyangwa se tuvuye mu kigo muri make ibintu bijanye n'imico yacu ibintu bijanye ngo ibinyamurenge ntabyo twari tuzi kuko inshuti twagiraga twabanaga iyo zose bari abavandimwe bacu b'abakongomani bandi nabo twari tuzi nabo twabanagabo nabo twaranagabo nabo n'amashuri n'ururimi cyari Giswahili gusa kiracu iwacu muri make ta munsi numwe nigeza nkora ikintu ngo numve ngo ndicujije usibye umunsi umwe naranabivuze mu buhamya bushize naravuze ko umunsi umwe nagize wacu ruguru ko muri konje grande vacances mu kwezi kwa karindwi mburana na nyirukutano yari kubere iwanyu kuri Nyagisozi naje nari mfite y'inshuti bene bya bindi gusa natwe taburana nakoze bwo mu makanisa kuko nta kanisa twari tuzi imyaka yose nabaye Buvira imyaka hafi 16 17 ta kanisa ry'abanyamurenge nakandagiramo no kuvuga ngo uburara bwacu twubaga ikanisa kuko twararitinyaga uwo munsi rero ngeze ruguru mpurana na nyarukutano wari umukutano mpuza matorero mpamagara abandi nabo nari nsanziriye gusa bere ibi gusa by'ababandi ngende mbamweshe cyangwa se tusangira itabi atari kuja gutarama ndagenda ngo ninjere mu muhana abaga dufite n'umupira hariho n'umupira kuko je nari niteguye nzakine buca ku cyumweru ndahagera ngo mpagere mpurana n'indirimbo bariko baririmba bagaza bateranira hanze hari iwacu indirimbo nkunda kuyivuga kandi zanayiririmba cyane mu materaniro ivuga ngo ni lazima nimutumikie Mungu mkozi wa Bwana wangu nisipofanya kazi
siku moja nitadahiwa. Niyo ndirimbo yankijije, niyo ndirimbo yankijije, nubwo ntakijijwe uwo munsi, ariko itabi nari mfite umutima warambiye ngo tumwe ari no tabi, baza ugenda uriti icyo gihe wari wicaye hajya hanze hano haruguru hafi n'amakaratusi kuntusi, baza uti iryo tabi uyu munsi turimwa, ubanza wumve ko uwo muririmbyi ariko avuga. Bo nyuma yaho nongeye nakomeje ubuzima bwa gipagani, ariko iyo ndirimbo yakomeje kunzamo inzamo kugeza nkijijwe. Nuko murakoze. yewe niko ubuhamya bwanyu njyewe nk'uko umuvandimwe yabivuze, habe na Mandela igihe namuvuze, igihe namubonye hanga navuze ati se uyu si wa muhungu w'ikirara nzi wo mu Bibogobogo, ariko nza gusanga yarahindutse. Ni ukuvuga ngo rero umukiranutsi we niwo muntu ushobora kumbwira ko yakijijwe ngahita muzumva vuba bitewe n'uko twagira gute twabana. Okay, mpera ese Elizabeth, aba bantu muri kumwe wari uzi ubwo buhamya bwabo, wari uzi amakuru yabo ko ari uko bari bameze, wabamenye uzi ko bigeze kuba abantu bameze gutyo, cyangwa gusa ntabyo wari uzi? Nabibonye umunsi bafungura YouTube channel yabo, kubera ko ari inshuti zanjye ndetse bakaba n'inshuti z'umugabo wanjye. Umunsi bafungura channel narabakurikiye nyine ndabyumva, ariko burya nsanga nta Imana itakura umuntu. Burya ndajya bavuga ngo itangiriro nta kibazo, gutangira nabi nta kibazo, ariko ugasoza neza. Buriya batangiriye mu bibi muri ibyo byaha byose bakoze, ariko iherezo ryabo none aha ni ryiza. So urumva ibyo byaha byose babayemo batubwiye, ariko ubu ngubu murabona ko ari abagabo basa neza, murasa neza rwose kabisa. So rero nubwo buryo nabamenyemo. Ni ukuvuga ngo bamenye uwo munsi bavuga gutyo, umenya ko kumbe abagabo nakajya mbabona nyine. Urumva igihe bakijwe ntabwo aricyo gihe batangiye ubuhamya, batanze ubuhamya bafunguye channel zabo, mpita mbimenya. wasanzwe wazi ko ari abakirisitu? Ego komana cyane. Okay, niko mukira ndagira ngo umbwire, ntaho wigeze ugera ngo wumve ko noneho ngaca kibazo nabaje Mandela, wumve ko inzoga zikwishe cyangwa se noneho uburarukoze noneho ubu ngubu utari utazi ukuntu bwikuremo? Ubuzima bwanje muri make bwabaga burimo danje gusa. Kubera sinovuga ngo ni rimwe cyangwa ni kabiri mba mbeshe. Gusa nza nibuka umunsi umwe nasohotse hanze ngiye gusangira n'abasoda b'abapeme, abo bazabita ngo police militaire muri Congo. Tugera ahantu turamwa nahirutse ubwenge aho. Naje kandi kwireturuva mu nzu gusa ari mu gitondo, baza kumbwira ko aribo baje bamfashe bandengeje no mu nzu ngo buce. Ndongera kandi inja kumwa, nje kumwa kuko ari kuntu twamwaga nkizi nzoga cyane izo mabyeri maprimusi tiyaragifata bikaba ngombwa yuko ushiraho n'izi zindi za ordinaire akanyanga, ugashiraho n'ikimogi cyangwa izi zindi za Simba, rutundi ngo ni za Obama, za Kauzi. Nukuvuga ngo kamwe ziriya ziyubashe ugashira nizo zindi ziri hejuru kugira ngo ufatwe. Ndibuka umunsi umwe nari mvuye kumwa inja kureba entraînement, umunsi nari napiza kabombo ngo nje kureba entraînement tubayita Estagri, kurahazi wewe. Naho nayirukiye ubwenge, naje kwiretruva kandi bokeye mu nzu, baza kumbwira ngo bandengeje. Mu bandengeje harimo evangeliste Bzicaza Alexis, ubu nyine n'umukozi w'Imana ari muri Canada. Twari tubandi Buvira. Akambwira ngo yandengeje hamwe n'indi nshuti yanje
y'umunyamoko ngo ariko iyo ngo naza ngenda mutuka gutuka umunyamoko ngo naza ngenda mutuka niwe wambwiyaga amakuru bukeye uwo mugabo aribyo yankoreye cyane ndamukunda nzamuvuga no mu buhamya Imana imuheze umugisha. Alex ahari turakuramukije. Yego. Alex naje ni inshuti yanje sibize nyine ko abantu bari mu kubwira hari ahijya bakabura ndabizi nakazi ariko umve ko twaramukije cage twabanaga ku ishuri warengeje uyu mugabo wagize neza Imana gweze umugisha kabisa. Okay cyane. Mandela ndakubaza akantu kamwe umunsi wakijwe guke umunsi wakiraga kiza ni ikintu cyabaye mu buzima bwawe ni iyihe mpinduka wumvishije ibaye impinduka ntiyari kubura kuba kubera ko umunsi nakiraga kiza bitandukanye n'umunsi ndeka inzoga n'itabi yego kuko nabanje kureka inzoga n'itabi ariko umunsi nakiraga kiza numvishe ko ubuzima bwanje buhinduka uwo niwo munsi nabajije kuko numvishe ko ubuzima bwanje bwakira ikindi kintu gisha kitari gisanzwe mu buzima bwanje kuko nahoranaga ubuzima bwihebye nta byiringiro byo kubona n'ingifite kuko nta muntu n'umwe wangiraga icizere ariko umunsi nakiriyaga kiza muri jewe umutima wanje wenyine wanemeje ko ngomba kugira icizere nifite icizere cyo kubaho natangiye ubuzima bwo kugira icizere n'abandi ariko nabanje kwigira icizere nje nyine cyo kubaho ico cizere uvuga mbese muvyeyi wewe yabonaga nuko ataguze amafaranga yashitse cyangwa ni icizere cyuko ushobora guhura n'umuntu ukanamwica ibyo umubyeyi y'umuntu iteka ryose azahora atekereza umwana we azahora agira umwana w'icizere biragoye nkuko amakosa ntahuye n'amaraso amaraso araruta amakosa yego iso ntiyakurira icizere cyo kugira icyo yaguha ariko ashobora kuvuga ati umwana ashobora kuvuga ati uyu mwana sinomutuma ahangaha cyavuze si umwana sinumuze amafaranga ashikirize se wawe ibyo biba mu mutima w'umubyeyi ibishaza bigumana mu mutima icyo abona togoheza kugira ngo ugishitse aza akigumana iwe wenyine kugira ngo ntakikubwire umubyeyi arashobora kukubwira ijambo ribi rigatuma n'akajya gatoya wari ufite kakuvaho niyo mpamvu umubyeyi nubwo atagufitiye icizere ahora akubikira ibanga ryiwe Pera Elizabeth cyavuze se wafashijwe cyangwa byaguteye ishavu tumva narira ariko nakwibuka ko ari hano hari kamera amarira agasubirayo. Ndagira ngo kubaza akantu gatoya ni iyo wanezerewe mu kanisa uza wumva ari ikintu gihindutse mu buzima bwawe uza wumva ari gutubaye cyangwa se ni iki kizakwira ko wanezerewe mu kanisa nzandira bucece nzandira nkibuka imirimo Imana inkorera byari igihe ngiye cyane nkunda kunezerwa mu gisirimba mu ijambo biramba mbona basa nk'abo bari kutwigisha ariko mu gisirimba mpita ntekereza imirimo Imana inkorera kuntu Imana y'indinda kandindira umuryango kanera nk'ishavu nkumva narira nkumva ndanezerewe bitewe n'ukuntu Imana inkunda gutyo gusa nkumva narira nyine mukira umunsi wa mbere gutya wafashwe gutya wumva ko agakiza gatibutse mu mutima wawe ni ikihe kimenyetso cyagaragaye ikimenyetso cyagaragaye umunsi wa mbere nkizwa umuvandimwe yabivuze twagiriwe icyizere n'umuryango ngo jewe umunsi nakijijwe nibwo namenye ko imiryango ihaba sinarinze umuryango kuhaba kuko nta n'agaciro twagiraga nicyo gihe twabaye abantu nicyo gihe twagize ubwenge bw'abantu naho ubwenge bw'abantu bwo ntabwo twageraga kubera ibiyobyabwenge twumvise nyine tubaye abagabo natwe tutangira kugira nk'ijambo ukavuga umuntu akawumva nawe uravuze tugira agaciro muri sosiyete mu miryango ndetse no mu makanisa batugirira icyizere ni mu by'ukuri numvise umunsi nkizwa yuko ntangiye kaba ari bwo nyine nkivuka mvuye ko mu kijima kimwe
bankuye ikintu cyafungaga nk'amaso kandi twahoraga tureba gutya ariko nibwo numvise yuko urugenzi neza neza rwanje rwo gutangira rwo kuba ku isi rutangiye. narimbajije okay urakoze cyane. Umunsi wafashe umwanzuro kugenda bakagusengera ukumva akiza ukabatizwa akiza bahise bongera bagushyira mu mazi barakubatiza ndakeka ataranabatizwa yampaye ni gute wumvishije ko hari ukuntu umuntu azakizwa sizo ukijijwe wakira bityo kiza mu mutima wawe ushobora kurira ushobora gupfukama ushobora kuvuza induru ushobora guceceka gusa ni ikihe kintu cyakweretse neza neza ko agakiza gaturutse mu mutima wawe wumvishije iki? Okay. Ushobora kumva ubwoba ushobora kumva umuriro yani hari undi muntu yagiye nabyumvise murakoze cyane. Nagize inyota yo gusenga nama numva nusenga gusa umunsi numvise neza neza ko nkijijwe Imana yamitanga inyota yo gusenga muri nje ndasenga niherereye ariko cyane cyane nabanze kwisunga abandi kandi nabo mbavuga gusenga nuko kwaje muri nje kuraganza. icyo gihe watangiye kwiga gusenga uko basenga ngo Mana cyangwa wari uturubizi nubwo wakoraga ibyo byaha? Ntabyo narinzi ariko buriya gusenga ntibigoye. Gusenga no kuganira nko turiko tuganira gusa ukamenya uri kubwira yuko ariko ayumva. Ariko nabanje kura ni uduma n'abandi bagabo barwana ama evangelist ari hano babasabwa evangelist ari Bugande n'abandi bari Burundi bayimani bamwungura ko ndiko mbona ko bari kubasenga naje biza buhoro agakiza karakora muri Arakoze cyane. nuko Mana baheze umugisha. yego Ikiganiro kiraryoshe bavandi. Ikiganiro kiraryoshe. hari nka senti Tugatarama. cyane. Okay, ndagira ngo baze gatoye. Ese ndakeka mwese aho muri abayumbe. turibo Muri bo? cyane. Umuyumbe ni iki? reka mushiki wacu abanza bisobanure twumve siko Elizabeth. nta kibazo. Sinumvisha akaririmbo kazi. Sikuza karimbo. Tubwire umuyumbe ni iki? Buriya nk'uko wari ubitubwiye kuba umuyumbe mba numva umuyumbe ari nk'izina ryahawe abantu bakorera hamwe bagakorera hamwe nyine bakaramya Imana nk'itsinda ry'abanyamasengesho bakabita nyine abayumbe abakozi b'Imana abantu bahura bagasenga bagahudumiya ngiye nuko mbyumva. Iyo wenda muze ngo ndi umuyumbe n'uyu mugenzanyi wawe ni umuyumbe nyine tuba mbishyize mu bumwe turi bamwe nyine. Okay, eza Mandela. Ndumva mwene data Elizabeth mushiki wacu yabisubije neza cyane gusa byenda nakongeraho gatoya. Mujumbe riva mu ijambo ry'igiswahili ni umuntu ushoboye gutwara ubutumwa ufite ubutumwa atwaye ubutumwa Imana yamuhaye niwe muyumbe. Hanyuma ibikorerwa aho ngaho muri iyo departement nibyo byinshi. Sinzi ko ari byo wasabye kugusobanura cyangwa se ijambo umuyumbe gusa. Umuyumbe gusa nzanarimba. Umuyumbe ni umuntu ufite parole y'Imana. Okay. Eske iyo umuntu akora iheko biba byemewe ko agomba kwandika mu gitabo cy'abayumbe? Ubuyumbe n'impano biratandukanye. Ndashobora kugira impano ariko ndakijijwe ariko umuyumbe ni umuyumbe ni umuntu ufite umuhamagaro fulani yahamagariwe. Yes, naho gukura ibiheko n'impano. Yego. Aje umuntu ashobora gukura ibiheko adakijijwe ari impano Imana yamuhaye gusa. Reka ntunganire umuvandimwe kuri ako kantu umunyamakuru yaravuze ngo kuba umuyumbe ukura ibiheko ngo se ukomeza kuba mu gitabo cy'abayumbe. Nta gitabo cy'abayumbe kibaho. Ko ntekereza nta gitabo cy'abayumbe kibaho. Ibyo ni idini gusa riza ribikora
ariko nta gitabo cy'abayumbe kibaho. none uko nza mbona amakanisa menshi agiye agira ngo ni abayumbe. Ni uburyo ni uburyo bw'amadini gusa, ariko abantu bose ni abayumbe, kuko nta limite abayumbe. Umuntu wese usenga Imana ni umuyumbe, kandi atajana ubutumwa. usibye gusa yuko kandi mwatubwiye ko umuyumbe ari umuntu ujana ubutumwa. Mu gihe rero abantu bose basenga Imana ko batajana ubutumwa. usibye hari ababyumva cyane bakaba nko muri iyo departement y'abanyamasengesho. Urumva, iyo Imana rero itanze nk'uko mushiki wacu yarabisobanuye, turi batatu twishize hamwe ko turasenga Imana, Iyo ni departement turi abanyamasengesho, turi abayumbi. Aricyo wenda Imana itubwiye ku rugo rwiwe, ya message turayitwara, ni ujumbe abayumbi y'abayumbe. ngabo. Okay, murakoze. Aho ngaho ho mubisubije neza rwose. Bwana mukiranutse, niki cyotuma usubira iyo wavuye? Ni ikihe kintu wogeramo igihe, niki kintu Imana yokora ukavuga ati kubera ikintu ukoze Imana kuvuyeho nsubira nabaga n'ubundi? Ntacu, nta kintu na kimwe ubunye conja nayo kabisa, kubera ko Bibiri ijambo ry'Imana zaje tubwira Paulo niwe wabyanditse, aravuga ngo mu bibaho byose more mushima Imana. Araho yavuze aravuga ngo ese niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ugupfusha, ni inzu y'imbohe, ni ukuburara, ni ugukena, na biriya bindi byose tutavuze. Muri make nta kintu na kimwe cyotuma ubu nyine mva ku Mana musubire kandi mu bintu byakera twabagamo. Ari abantu rimwe na rimwe uzumva kubera kubihagararamo neza cyane, akavuga ngo Mana mfite icyifuzo ngo nutakinkorera ngo ndanywa itabi. Uwo ngo aba asanganywe umutima wo kunywa itabi, ariko wakijijwe abafite inyota y'ukuntu itabi riza rimera. Hari umuyumbe umwe twigeze kuza tuganira, akamubwira ubuzima bwacu twabagamo kera, akambira ngo iwe kuva yabaho gutigeze uburara habe nabi habe, ngo ariko ngo asigaye igira inyota ngo yo kunywa inzoga. Ngo azumve basi ngo barabure. Ndambwira ngo genda usenge cyane. Niko Isabelle Karame. uba wumva mu myaka 5 iri imbere waba uhagaze gute mu bintu by'Imana? Buriya isi igizwe n'iminsi 3. Ejo hashize n'uyu munsi turimo n'ejo hazaza. Ejo hazaza mu by'ukuri simpazi, ariko ukuntu umutima umbwira mba numva nzaba ndi umuntu nyine usanzwe kandi ugikorera Imana. Mba numva nyine nzaba ndi umubyeyi tangiye gushyingira. Ako se azaba ari vubara Imyaka 5 n'ejo bundi. Ayo sekera ko nshatse umukazana hakiri kare Mana we. Nyine nifuje neza ngo gushyingira, ariko ukumva ko uzaba ukiri murego wo gukorera Imana, kuzinira Imana. nk'uko uyu muvandimwe yarabivuze, nta cyantandukanya n'Imana. Nzakomeza nkorera Imana ndetse no kurenga kuri iyo myaka 5 warumbwiye. Ariko mbabarira mbaze Elizabeth kano kantu kamwe. Ari mu bagore bake mu bwoko bwacu baza babyina bakabigaragaza ku gatuti, kandi akabyinana umwete wose. Nambabarire mubaze kano kajambo, ese nta message ubona zigucogora ku buryo wabivamo? Ko benshi baba bashobora kukubaza ngo ese uzaza ukomeza ubyinira imbere y'abasobukwe muri rwego rugeze hariya, uzoza usiga abana uje mu bitaramo buri munsi igitaramo cyabaye Kayore wagiye, igitaramo cyabaye mu Rwanda wagiye, ukumva ko ayo ma message byenda ca inbox tutabona, urumva adashobora kugucogoza? Ngafata asubize. Urakoze cyane. Message gusa, message ziba zihari nyinshi ziguca intege. Uriya muvandimwe, iyo wagiye mu by'Imana nibwo ubona ibigeragezo byinshi. Bitavuze ko na babandi bataba mu by'Imana batagira ibigeragezo, ariko iyo uri mu by'Imana cyane ubona ibigeragezo byinshi kurusha wa muntu ukiri inyuma. Izo message nyinshi ndazibona, izinshi intege, zimbwira nabi, zintuka bya bitutsi muzi, ariko kubera ko nzi umuntu nkorera,
nigeze kuvuga ndavuga ngo iyo ndi hari imbere ndi kubyina nza mbona mu ikanisa nta muntu urimo nta na nyoni uzi ubona iguciyeho mu isegonda kandi mu rusengero haba harimo abantu ariko kubera ko mba nzi umuntu ndi gutambira nkabikorana umwete wose. Ikindi nk'uko wari uvuze ngo hano muri kano karere habaye igitaramo hano, none se umuntu nimba ataba yanyishyuriye itike kandi tuba tugiye gutarama, umugabo wanjye yambwiye ati madanda ndaguhanguye genda, abandi kubera iki nabumvira ngomba kujya gutarama ko mba nzi umuntu ngiye gutaramira. So numva nta kugeza uyu munsi nta kintu cyanca intege. Kandi reka naje kubaza gato, kandi ndakeka yuko utoja mu bitaramo ahatandukanye za Fosco tuza kubona kandi uza udufasha cyane, kandi kuraje Imana igweze umugisha. Ariko ndakeka yuko niyo ugiye hose haba mu Rwanda haba mu materaniro ino gusa ino muri iki gihugu tutuyemo, umugabo ababizi arareka kubimenya ari uzumpa gahusha akambwira ati madanga aho genda wibuke ndi mu kazi unsengere, nkumva ngiye mfite ibyishimo byinshi, nkumva ngiye mbohotse. Ariko se woje gutarama utamenyesheje umugabo wawe ukanezerwa gute? Akaza kubonera iriya gusa. Numva rero ibyo ntago byaba ari sawa. Ariko iyo yanyemerera akambwira ati go ahead, ndagenda nkabyinira Imana ukwanje kose ko nshoboye, kubera ko wacu yampanguye. Naho abandi byo bavuga reka nkubwire, nta muntu uzigera uvugwa neza, ntabwo wavugwa neza 100%, ntiwobura abanzi. Na Yesu ngo yarabagiraga, Yesu se baramukundaga bose, oya rero sibyo hari n'abari bamukunda agiye kugera neza ku musaraba, ariko bamukubita baramwihakana abigishwa. Petero amavuga ngo simusi. Nibaziwe kanswe we mwana w'umuntu. Courage cyane sister, courage ukomere kigabo ukorera Imana. Hari umugabo reka ngweze gato, hari umugabo w'inshuti yanje basabwa, ndamukunda cyane uriya mugabo kuko azasa nkaho ari we wamjaye nubwo ari benshi. Yigize kumbwira ikintu ngifatwa ngikizwa, akakivuga mu cyumba kugeza ubu nyine cyanze kumvamo. Aravuga ngiwe ngiye atari mu bigeragezo, iyo amaze igihe kinini atari mu bigeragezo ngo azayikeka ubonebwe, azavuga ngo yanebwe. Ariko ngiye ari mu bigeragezo ngo neza bahagaze neza. Uzareba abantu bakunda guhura n'ibibazo, abantu barwaza, abantu bapfusha, niba abantu bahagaze cyane mu Mana. Uzarebe umuntu azapfa tukavuga ngo abantu bakavuga ngo sipwe wa wundi unywa ibimogi, wa wundi uri mu byaha kubera iki atari we wagiye. Erega Imana isarura ibyeze, ntabwo Imana izifa gusarura ibintu biteze. Arakoze cyane mwene data. Ndabona ikiganiro cyaryoshe namuganire rwose. Arakabazo k'amatsiko turi kumwe kabisa ko ndakurikirana. Arakabazo k'amatsiko mfite. Birashoboka ko message Elizabeth azayakira mu gikari, umugabo ashobora kuba azakira. Kandi umuhamagaro Elizabeth yahamagawe swate si umugabo yahamagawe. Ayo ma message bakwandikira umugabo nawe afite bene wabo bashobora kuba bazamwandikira mu gikari bakamubwira ngo wewe umugore washatse uzutekereza ko ari wawe, ntuzi ko duhari turi baso wanyu, ntaza dukoze isoni kujya ama message ashobora kumupuke mu mutima wiwe, ntaco uzobona, ntaco bimuhungabanyijeho ku buryo yakubangamira umuhamagaro wawe. Ayo message bandikira umugabo hari ama message meza, hari n'ama message atari meza nyine. Umuteri ku mugore wawe ni gute uzomubwira azogabanya. Jewe kuri iwacu yanshatse mba mu mukungaga nzamzina. N'igihe yaje ari kumbaza kwa kundi bazabaza kubaza umugeni. Umuntu ugiye kuzana umuntu ukunda igisirimba. Ta kibazo anzana ntago camfatiye mu rugo. Camfashe nkiri umukobwa. So rero ibyo ngibyo kubera ko aranzi turabana. Ibyo abandi bavuga ntago azabiha time, ntago abiha umwanya kubera ko anzi nyine. Ndamushimiye. Novuze impundu nga. Arakandi kandi umunyamakuru yarabaje mwene data. Umunyamakuru nagiragaruke hanyuma rero reka mvuge kuri aka kantu yari yabaje mwene data, ariko nanje nza gusorezaho. Mwese aratekereza ko nta zindi ngaruka ashobora kuzagira ku buryo zamusubiza inyuma. Ivyo kuri abantu baza basubira inyuma
abo twabonaga bari baravuye mu nzoga mu matabi bakongera bagasubira inyuma barahari umuntu akanywa inzoga agakizwa akazisubiramo. arashobora kuba yararetse inzoga kubera ibintu bifatika bamwemeje bakamubwira ngo niwareka inzoga hari ikintu fulani tuzaguha, akareka inzoga atabitewe n'umuhamagaro no kumva ijwi ry'Imana mu bugingo bwiwe. Abo baroroshe cyane kwakira bya biguzi bari babemereye, yamara kubyakira agasubira iyo yarari. Ariko iyo uhamagawe iby'ukuri umwuka wera aza kugwanira mutambaranisha, ntacagusubiza inyuma. Intambara tizatuma usubira inyuma, kwambara ubusa tizo gusubiza inyuma, gusonza tizo gusubiza inyuma. Ibyo ni ibintu, ibyo no mu buzima busanzwe nta mfura izemuka kubera kubura ibyo byose nkananswe umukristo. Izo ni intambara za buri munsi tizaducogoza. Murakoze cyane, murakoze. Ndagira ngo mbabaze kabazo gatoya. Muganire neza ariko muganire neza, kandi ibyo nibyo nari nkeneye ngo mwirekure muganire, kuko ndabizi ko kino kiganiro harabo kizafasha, harabo kizafasha. Hari n'umuntu wari ugiye wenda gusubira inyuma ashobora kucumva kino kiganiro akongera agatera imbere kubera ko mwese muri abayumve. Kuki mba numva okay, c'est sur les ondes hanze bakavuga ngo umuyumbe ngo yagize gutya, ngo umuyumbe ngo yagize gutya, ngo umuyumbe yagize gutya, kandi ugasanga bari abayumbe, ugasanga bamwe ni ba president w'abayumbe, ugasanga abandi ni ba abajana, nibo abantu bagaragara, nibo abantu bagaragara. Ni gute umuyumbe rero ashobora kuvanga ibyo bintu n'ubuyumbe? Mbabarira siniye mwarimu wanje asubize ngaho uvuga ngahe bazi mwacumvishije gisubiremo ubivuge neza. Nari mvuze ngo komba numva abayumbe mukorana bari abasumba bana wumva none ngo yagize gutya, bose tubana cyangwa muri bamwe tubana, muri bamwe mu bana muri bamwe mu bana ngo bamufasha agize gutya niwe. Okay, ni example izo zose biri hamwe. Hari n'abandi uzumva ngo yajanye tugufwa ngo niwe ngo yatereye ngo yagize gutya, ibene twe tuvuye. Ese uwo muyumbe aba ari umuyumbe gute umuntu aba umuyumbe mukamenya kandi mukorana nawe akora izo bindi bitandukanye, ntimukure muri iyo groupe yanyu bamufite. Urakoze cyane. Cyangwa zabeshera hano hanze. Ikibazo cyiza ubajije. Barahaba ariko nabatukisha ikiyumbe, reka mbivuge gutyo, kuko abantu bose ari urugero rumwe. Abanyamurenge tuza twibeshamo tukareberamo abayumbe tugira ngo abayumbe ni babandi bazabyina. Niyo mpamvu twagiye duhura n'intambara zinshi n'abantu bakuze bakagira ngo abayumbe ni ababyinda gusiga isirimba. Hari abakecuru bicaye mu ntebe bataza bahaguruka ariko babayumbe umutima. Hari abasaza bicaye mu ntebe babayumbe ariko bataza bahaguruka ngo babyine. Akaba n'abayumbe katwe tuza tubiyereka amarangamutima, kubera amarangamutima akazamuka tukabyina, tukananirwa twebwe kwifata n'imyaka tukabyina. Urantegera neza munyamakuru. Hanyuma rero muri iki kintu cibumbiyemwo abantu benshi bavuga ngo nabayumbe, harimo n'abandi baseseye guhishwa babayumbe ariko bigize abayumbe ariko ataribo. Wibuka ijambo Yesu Kristo ngo yigeze kuganiriza abantu ngo baranezerwa cyane, ngo banezerewe. Yesu ngo yamasa nk'umuntu utari uko wumva ibyo barako baganira cyangwa se utazi ibyo barako bakora. Abigishwa ngo bamwegera baramubwira ngo ibintu bibaye uratubwirije turasaze, none wewe ni nkaho utari kubona ibintu ukoze. Turanezerewe turasaze, mukunga wazamutse. Ni kuko bari kwamubwira yamubwira ngo yo ibi ndabizi, aba banshimisha akanwa ariko imitima imbakure. Muri abo bayumbe rero ari abantu bashimisha Imana akanwa bagaterera. Rero reka
yuko n'indamu zabaye ibintu byinshi ubu nyine kugira ngo abantu benshi ubone n'amaramuko basigaye bitwaza impano badafite. Umuntu akavuga ngo Imana yavuze, umuntu akavuga ngo hari igihe runaka agaterera, abo barahari ariko mu by'ukuri abo si abayumbi. Ariko kandi hari abayumbi, ni abantu gusa kubera iki bakeneye gufata yuko ikiyumbi cyatuswe, bakaba bayifata muri rusange tibemere ko cyatuswe ari abantu binjiye rwishwa, bakaba bifata muri rusange nk'aho ari abayumbe bakora ibyo. Ni abantu batwinjiyemo rwishwa batari abayumbi. Okay, mugihagaze aho ngaho akabazo gatoya. Sinzi nimba aho ngaho wabyumvise. Nabyumvise mwarinjye. Naringize ngo mugenzi wanje. Kundi muri hazavuga muri nimba Yuda hazavuga ngo hariho bamwe baseseye bihishwa kandi ntakindi cyabazanye ngo nugutata umudendezo w'abana b'Imana. Rero tukira aho ngaho ariko se kumba mbona cyane hari amakanisa amwe nagiye nyinjiramo ugasanga ukabona umuntu ntari gusirimba kubwo kunezerwa, kubwo kwishimira Imana, ahubwo abantu bose bari gusirimba bari bagusanta bari giheko. Ese iwacu naho ibyo bintu byari bihaba? Tuko twabaye gatara abakuru tarakizwa Bo si tarahakirizwa ruguru simbuvugaho ico kintu kuko sinakirijwe ruguru. Nafatiwa hajo bundi ndikonza mbunga ndi mu mayira wenda bacu bataramiye nkaruguri wacu nimba bariho bovuga ukuntu byakaza njewe ndabizi ivyo ntizahabaga kuko wibuke nawe hajya iwacu kunyigisozi iyo twakoraga umukutano uriya mukutano nyarukutano okay nanje iri asinagaza nyibamwe cyane nyine mfashe yego ariko nagaza mbona ndeba no mu wenda gitaramo cyo kwa gatanu cahuzaga amakanisa yose ntabona gazabona bafata ibiheko simbiziga nabo gaza bifata tabizi ese ibiheko batabifashe abantu ntibobaho abantu ngo baneze ngo bafatwe bumva Imana. Oya abantu bobaho ariko nabundi Imana yacerekanye kandi abantu bagikuramo n'ubwenge bw'Imana bigomba gupfugwa. None kujya mbona muja kwikora abantu bose bakirwanka n'ibiti nyine reka mugenzi wanje abivugeho. nabivuga ko nje sinza ngifata Bo muri twebwe nta shamburi yaje bahari nawe tuzushamburiye sinashamburiya byenda bizaza kuko ubuzima bwa buri munsi bwo mu mwuka tugenda Imana igenda twongera ibindi tutari dufite. Arico nagira ngo mbivugeho byende cyo kintu iyo ubonye umwe agiye gukura igiheko ukabona abandi baramusanze hari uburyo abantu batura basengana baba baziranye. Rero twese buriya mu materaniro umwe ni inyunganizi ya mugenzi we. Ndashobora kwamiriza ndi hejuru yiwe akaja mu yindi mood. Ndashobora gutera ruga akerekwa nawe ntazinjira mu materaniro ngo yamabona igiheko. Oya arashobora kubona ico mukiranutse akoze naje yumva ico nkoze twakubitana amakike bukeya umwuka akamwongorera cyangwa se umwuka agaca byenda muri mukiranutse akamwe ngo umwuka mbwiye kino okay tuje kugikora kuko ni ugikora kandi buriya nta muntu ugira imbaraga zo kugira ico yakora mu materaniro turabikoresha ngo hari gihe bifite imbaraga nyine hari ibintu baba bateze bifite imbaraga bimwe by'amapusi ibipusi ngo amajangwe n'imbara amajangwe tagiye kukigira imbaraga none wa muntu yagikuye akagikura hari gihe ngo bacika intege none abandi bamukurikiye bakamufasha nyine ngo bafite imbaraga cyane tuzokuzanira umutumira uzokura ibiheko ico kibazo tuzoza kukimubaza ukuntu biza bigenda gusa ico nzi neza mu materaniro buri mwe wese n'inyunganizi ya mugenzi we kweri. Nanjye reka musubize gatoya kuri ico kintu waruvuze ngo umuntu yeretse igiheko arirukanse kukizana cyangwa kugikura abandi bakigura alert kaba mu kanisa bo nico mbananga umunsi mwe nanjye nzabakurikirana biriya bivana no kuntu abantu bazamutse mu mwuka kandi birafasha umuntu wirefite irampano Imana ahaye irampano ari igihe mvuga kuri ruga undi akatera gakorasi undi akamiriza nabyo bikamutera izindi mbaraga mu mwuka tukagifatwa byorosha nabyo ntaco bitwaye ariko ibintu byose bikozwe mu bwenge bw'Imana yagiye duheza ntaco bitwaye pe. Okay avandimwe ndagira ngo turangize ikiganiro yego turangize ikiganiro kubera ko cabaye kirekire tuzokora part 2 sibyo tuzokora deuxième partie kandi muzanyemerere nimba hamagara muzanyitabe sibyo
ariko ndagira ngo mugire icyo mubwira abakurikiye kandi nimba ari n'intasho mufite abo mworamutsa umuntu ndagira ngo buri muntu atashe umuntu wamugiriye akamaro mu gukizwa kwiwe. yego reka ntangire n'ubundi ko ari njye ufite mikoro. Ndaramutsa inshuti yanjye Alex Byicaza twabanye Buvira turasengana na yari n'uwo na perezida muri korali ya Minivam. turabana na hano muri Kenya ubu ari muri Canada. Imana imweze umugisha n'umuryango we na famiye yiwe hose aho bari n'umudamu we. Byicaza Aimable ari muri Amerika, twarabanye i Burundi. Basabwa ari mu gihugu cy'Ubugande. Evangeliste Imani Ndoyi ari i Burundi. Mwungura Tambatamba araha mu Bugande na Kivari. Mama Boneri cyangwa se Nyantebuka uwo n'umwishwa wanje niwe wancumbikiye nkigera i Burundi nkiri umupagani nakiraga kiza ndi mu wiwe n'umwishwa wanje. Imana imweze umugisha. Na bishop wanje Bishop Semwanuka n'umuramu wanje muri Amerika. Imana imweze umugisha. Ijambo wababwira bose hamwe. Ijambo no babwira bakomeze gusenga kandi natwe turakomeje. Mu by'ukuri Imana irahari ntizihinduka. Ibyo yavuze byinshi yarabikoze n'ibindi zakomeza ibikore. Imana ibayeze umugisha. Nawe wabwiye abadukurikiye niko babwira. Abadukurikiye ndabaramukije cyane ndabasuhuje. Mwakoze kwicara mukadutega amatwi. Amagambo yose twavuze hano azabagirira umumaro. Siyo caji nacomeka nyuma. So Imana ikomeze ibarinde. Turabakunda cyane nawe bitameze neza. Usijale ejo uzamera neza. Ahasigaye ico no basaba. Muze kurebera kino kiganiro kuri Mukiranutsi and Ivona Family TV. Muraza kukirebera ni wanje kuri Elizabeth Official. Hasigaye harye weche no yawitwa Mandela and Nyabizunga Family. Ese Nyabizunga ni madamu? Yeah, Nyabizunga. yes. Nyabizunga buriya si umuntu w'uburiya mwiza cyane. Bose ndabaza. Oya ugomba kubimenya tafazari. Ariko ni nkuko. So aho hantu hose muze gukurikirana. Sibyo? So turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde ibiteho tuzogaruka. Bye. Sawa murakoze umunyamakuru kuba watwemereye ukaduhamagara tukaba dukoranye ikiganiro ciza nk'iki. Reka dushimira abadukurikiranye bose by'ukuri. Twagira ngo turamutse umwe twosiga undi kandi bose nabagaciro ku buzima bwacu. Cyo twabwira abadukurikiranye n'abazadukurikirana kuko bino ntibiriko bija kuvaho. Abantu bakomeze bizera umwami Yesu. Kristo ari kwirembo karaza. Yes, ari kwirembo. Kandi kuza kwe ibyerekana kuza kwe biri hafi. Biri mu kugenda byerekanwa umunsi ku munsi. Ndashimira abavandimwe twakoranye ikiganiro. Elizabeth bwa mbere twicaranye dukorana ikiganiro nk'iki. Mwene data nshuti yanje Mukiranutsi cyane. Wagiye unungura byinshi muri ino nzira y'agakiza. Ndamushimiye cyane n'abandi benshi inshuti n'abavandimwe twagiye tugera mu matorero menshi atandukanye tuvuga ubutumwa n'abandi bagenda badukurikirana mu buzima bwa buri munsi. Imana ikomeze ibaheze umugisha. Mbera ninde evangeliste muri mwese ndabarasangirwa. Yarasengewe mwene data Paul. Yes. Mweze mikrofone. Ndakeka ko nasengewe utarashakwa. Okay. Reka dusengere sibyo? Asengere n'abatarakizwa barameze nkawe n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Umunota umwe. Tuze kurangiza. Reka dusenge. Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana ihoraho. Turashima uburinzi bwawe bukomeye ukomeje kugaragaza ku buzima bwacu ko bukene uko bwije. Tukomeje kubona ukuboko kwawe. Ahasigaye Imana turasaba kugira ngo abazumva buno butumwa cyangwa se buno buhamya buzasiga impact ikomeye mu buryo bw'umwuka. Bazahinduke kuko natwe twahindutse. Ibyo abananiye uzabashoboza. Kuko Paulo yaravuze ngo dushobora byose hamwe nawe uduheza imbaraga. Ni wowe udushoboza umuntu
icyamubase akabatuka kuri icyo kintu. Ubagirire neza ubasange. Turasabira abantu bose bazadukurikirana kugira ngo bazofashwe ubakize. Abafite ibibazo bitandukanye, ibyifuzo bitandukanye bazasubizwe nawe data. Cubare gikomeze kibicawe none kuzagitega byose mu izina ry'umwami Yesu. Amen. Amen.